Ыччат санаатына тенер Хотугулу Ленге Федеральный университет Хотугу Пантеон дебат клуба бүкүннерге тыңаһынна хонюну ытта. Бу сырыга ыччат икки түһүмәгәнен республика бүгүнгүтүгер тухайылар бу простарырта онню темелере билеген дагыны болгомто кинигер тураллар холобура бастакытнан халаантан эмсагалер нехлектери үеһе көһөрөр онна иккиһинен государство активтарын атылыр ордугун сугун тухунан дебаттадылар. Бу көрсүү уратыттынан правительство онна оппозиция меккөрдө хонютун Элдар Ханигор Борисов көрдөн онна устужоннары эксперт быгытынан республика салалтатасын алата. 2 час устата рүттер хардарыта туран бе санатын саяттилер, ыччат күстә хатинекиллер эртен толлубата, ыңырылак эксперттер бастыкы кес курс устужоннара сыппаралары да терехоңостон, нехлене да бравын көмүскән бопруху баһарыга болгомтолоктук толкуйдан кытыннылар ден түмүк тахардылар. Белетен айтакка клуб көрсүһүләре хифу ыччат иллен кемин атараргаранамыт каворкен кинге ытыллаллар. Бу былырын 2016 халлакка балагын басыгы күнүгөр бу помещение вутан оголорго тухалак болдун жамбит ремонамыт киллер биппит Северный Пантеон дебат клуб тахпыт университетка анна Егоровнаш бета багаран туран бу оголоргытта капситекпин барабын килнер тууда кудууларын туханалактарын ден аны билери көрөрү кандык аргументтери туханалары кандык темага интереген капситтерлер биткен аны интереген бу бияка келер болду. Хотугу Пантеон олланы биге оньёкпутун ине тема айтылар. Онна хамер бәбите 15 минут белемнен яхын хәп антын жоннан келен барат. Чөй банюлар аслар интерене багай. Онна антын гаджеттар бута тох. Биллер гаджеттар болактыр эвлен маннан япутун ин олус беребин.